Nekala lun tamang sa masjid kanantom lun semayang sunat tahiyud masjidnya lain. Tingkat ada kamu hendak apa? Urang jamaah untuk tak leh tak bantu semayang ni. Soal jika ditanyai orang kita semayang tahiyud masjid hukum ji sunat. Don kan kaim nekala lun tamang sa masjid kanantom lun semayang sunat tahiyud masjidnya lain. Tingkat ada kamu hendak apa? Anak tak bangun drone. Ilun lun tamang kena lun jak semua kalau jak semayang. Dalam agama kita nyo gejuk pengganti badalun. Nyawadun badalun ganti. Karena nak bed trip yang dan tu semayang trip digantung dengan tas bed buat ke. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk kenan buat ke yo golong tu yo kadu anali ka batu ke ka makruh kata labus dengan makruh. Hinan di Mesir Raya laganya menyotok lun dan semayang le mau berun-berun urang jamaah untuk saleh tak bantu semayang le menyok kunut semayang tajak bawai misal lun nani lun semayang tahiyud masjid lun tamang bawai le semayang le kasih siap drone nang tak buat aju nyan truk bakenan tak putimang nai tepu le urang nyai tepu tungkunyan hantong semayang tahiyud padahal kana iwatun badalun ni tengok